Ka otloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifona wa ditaba tsa Sesotho o boetse o tlisetsa tsena tsa moraorao le phirimaneng ena empa re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. Bonds that bind our two nations together are not only bonds of friendship, they are bonds of kinship, of ancestry, of history. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re maqhama pakeng tsa naha ya Malaysia le Afrika Borwa ha se a setswalle se matlafela. Comrade Tambo loved the people and loved the ANC dearly. Motlatsi wa Mopresidente Paul Mashatile o tlotlile Mopresidente wa mehleng wa ANC Oliver Tambo tshebeletsong ya sehopotso ka bophelo ba hae. Muiwa moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 le le hae punya matso ke na le tlou eleng Augustin Letlalo. Mopresidente Cyril Ramaphosa o fuwe tlotlo ya bongaka dikamanong tsa matjhaba ke University ya Malaya. Tlotlo ena ke ketso ya hlompho ka tema eo Afrika Borwa e kgathileng ka watlisa maano a bodiplomate e ka sitana le maano a susumetsang ka ho fihlella toka mererong ya matjhaba. Ona ibile motsotso wa boikgantsho ho Mopresidente Cyril Ramaphosa ya tlotlilweng ke enngwe ya di-university tsa kgale tsa Malaysia eo ibileng e rolelwang kgaebane ka ho ipabola ka makgabane ho tsa thuto naheng eo. Tlotla ena ke mokgwa o ikgethileng o naha ya Malaysia e ketekang boitlamo ba ka nako e telele bo Afrika Borwa e sale e tsitlallela ho bona ditabeng tse mabapi le tshebedisano mmoho mererong ya matjhaba a toka le a tekatekano. Ha a tshetlehela bamemo wa puo ka mora ho fuwa lengolo le tlotlang tshebetso ya hae, Mopresidente Ramaphosa o buile ka nalane ya mengwaha kgolo pakeng tsa dinaha tsena tse pedi e leng ya maqhama ao e sale a thehwa ho tshehetsana ditabeng tsa bohanyapetsi tsa setso le tsa botho. The bonds that bind our two nations together are not only bonds of friendship, they are bonds of kinship, of ancestry, of history. They are bonds that go back several hundred years. Ramaphosa o boetse o buile ka setswalle se tibileng sa baahi ba Cape Malay le ba sehlekehleke sa Malay Indonesia sena molemong wa ho hlakisa hore setswalle sa mengwaha kgolo sa naha ena se bile le kabelo ho ralweng ha maano a mamellano le tshireletso ya ditokelo tsa botho Afrika Borwa. Ha a phethela, Ramaphosa o ipileditse ho dinaha tsena tse pedi ho ntlafatsa tshebedisano mmoho ditabeng tse amang thuto le kgwebisano le ho boela di tshehetsana maanong a kgotso le tswelopeleng ya dinaha tsena ka bobedi. Mui ha re tloa Malaysia re tla kwano Afrika Borwa re fumana hore motlatsi wa Mopresidente Paul Mashatile ore Mopresidente wa mehleng wa ANC OR Tambo o ne a sebeletsa baahi ba naha ena ka lerato le ka botshepehi. Mashatile o buile sena tshebeletsong ya sehopotso ka bophelo ba Tambo. Comrade Tambo loved the people and loved the ANC dearly. His life, sacrifice and dedication to the liberation of black people in general and Africans in particular will remain an important part not only of the history of the African National Congress, but the history of South Africa and the continent at large. As the ANC, we should never forget or even neglect to remember him and let his life and teachings guide us in this path towards total liberation of the people. Mui ho sala jwalo hona ke tsalong yona ena motlatsi wa letona lefapheng la dikgokahanyo le digitale eo e boetseng le setho sa NEC ya ANC Montle Gungubele o re ditho tsa ANC di lokela ho amohela commission ya matlanga le ho ithuta ho tswa ho yona. Badilapa metswalle ba etapele ba dinaha tsa matjhaba
le ba dipolotiki tsa kwano ba tlotlile bophelo ba mokaobere wa mehleng wa ANC eo ya sebeditseng setjhaba ka nako e telele Oliver Tambo tshebeletsong ya ho beha dikgare. We should not therefore be angry at the manifestation of the constitution that we adopted. Now we may say, hey, we wish this was not there. It's there now. My late elder brother would have taught me that you can't change facts, but you can learn from them. Ka ho le leng tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesofi o tlaisitse maikutlo mabapi le tshisinyo e entsweng ke DA ya ho hlakola leano la ntlafatso ya batho ba batsho moruong. Go sa le jwalo DA e ipeleditse ho mekga e meng le go tleng la ketsa molaote ka mohato wa ho hloka tshepo kgahlano le Lesofi, empa ANC e re e tlo tshireletsa moetapele wa yona, ha EFF yona e re e keke ya tshehetsa mohato o. They're now taking a decision. They think we are scared of them. They are publicizing a bill that they think it will end black economic empowerment because they feel the only economy belongs to them alone. We use this not just to, lay the wreath, but also to renew our moral and political commitment. And that is commitment to unity, commitment to selflessness. Ba lelapa ba ipeleditse ho baahi ho tsamaya mehlaleng ya bahale bana e leng OR le Adelaide Tambo. Ratela pele ka ditaba tse reng hloho ya lefapha la diforensiki Mobrigadier Misha ka Mokhabela o tekile bopaki ka pela commission ya Madlanga mo a hlalositseng hore polao ya Armand Swart eo e neng le mosebeletsi wa QTAC e ne se hlokolosi ka lebaka la hore tholwana e ntshitsweng ho yena ha o etswa diteko tsa ka mogalifu e rometswe ka mora dikgwedi tse tharo bakeng sa ho hlahlojwa ka mora polao eo e etsetseng ka kgwedi ya Mmesa ka 2024. Komishini e boetse e utlwile bopaki ho tswa ho mafokisi a neng a etsa diphuputso nyeweng ya polao ya Armand Swart hore e amahana le menyenyetsi ya lequlwana la dinokwane le Katiso Molefe. When we checked the date when the bullet was brought to the lab, it was almost after 3 months. Now one asks himself, where was that bullet between that period? If the incident took place on the 17th of April 2024, but the bullet was only handed over to the laboratory on the 12th of August. Makhabela o siseditse mantsweng a mokapetene Makgotlwe ya sibulutseng ho amahana ha tholwana e ntshitsweng ho Swart hore e bipile taba e kgolo. Ke ka hona e neng e lekwa ho hatwa ka maoto hoba ke ha diphuputso tse keneletseng di hlakisa ha sethunya se sebedisitsweng polaong ya Swart se amahangwa le dipolao tse ngata ho kenyeletsa le polao ya DJ Somebody, DJ Vintos le teko ya polao ya Tebogo Thobejane. When one is able to link a bullet with a firearm, that for us is a big plus for the case as compared to the cartridge. I'm not undermining the cartridge cases, but the bullet in most cases is removed from the deceased. So if you can be able to link the firearm to the bullet which was removed from the deceased, you have undoubtedly placed the firearm on the scene. Ho sa le jwalo motlatsa letona la sepolesa Castle Matale o tla ba paki ya botshelela e tla teka bopaki komiting ya nakwana mabapi le dingongoreho tsa lefapha la tshireletso ya setjhaba. Ditabeng tsa matjhaba re fumana hore ho bile le matsholo a boipelaetso dibakeng tse ngata ho phatlalla le naha ya Cameroon ka mora sephetho se mothating wa ho phethelwa se bontshang hore mopresidente Paul Biya ya dilemo tse 90 ana le metsummedi ke yena ya di hulang ka pele. Baetapele ba mekga ya bohanyetsi ba re ba mmusong ba tshwere bora dipolitiki ba ka ba 30 mabapi le matsholwana. Mmuso o kgothaleditse baahi ho emela phatlalatso ya mosholele ya sephetho sa dikgetho. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le lehae.
Sepolesa se tshwere mmelelo mabapi le polao ya basadi ba babedi Mamelodi East Pretoria. Basadi ba dilemo tse 21 le tse 22 ba ile ba thungwa ka sehloho maobane. Lehlatsipa la boraro leo le lona le thuntsweng le fumantshitswe thuso ya bongaka setsheng sa bophelo. On this information, a joint team consisting of detectives from Gauteng Provincial Serious and Violence Crime Unit, Provincial Crime Intelligence, and Mamelodi East detectives arrested the suspect at a filling station in Pretoria. The suspect is expected to appear before the Mamelodi Magistrate Court on Wednesday, 29 October 2025. Muire hatela pele muifu wa maqwetha a Vusimuzi Matlala o ntse o lekola kahlolo ya lekgotla le phahameng la dinyewe la Johannesburg ka morao hore o qhale boipiletso ba hore a lokolo ka beile. Matlala o ile a leba lekgotleng lena beke ya fetileng ho etsa boipiletso ka seo a reng ke phoso e entsweng ke lekgotla la magistrata la Alexandra e leng qeto ya ho hana hore a lokolo ka beile. Vusimuzi Matlala ya qoswang ka teko ya polao o dumela ha lekgotla la molao le sa mosebelletse ka toka. Matlala o bolelletse lekgotla le phahameng la Johannesburg ha ile yena fela ho ba qosuwa ba bahlano ya ntseng a le ditlamong tsa sepolesa. Le ha o le jwalo, lekgotla le phahameng la molao la Johannesburg le dumellana le kahlolo e diuweng ke lekgotla la magistrata la Alexandra. The NPA welcomes the dismissal of Vusimuzi Ket Matlala's bail appeal by the High Court of South Africa Gauteng Division in Johannesburg. We are of the view that the court made the right decision in denying Mr. Matlala bail, considering the severity of the charges. Ka ho le leng provinseng ya Eastern Cape, moahlodi Imaskuman o dieisitse sephetho sa kahlolo sa boipiletso nyeweng ya Timothy Omotoso ya Peto. Me lefapha la naha la botjhutjhisi le re hore na nyewe ena e tla atleha ha e fetisetswa lekgotleng le phahameng la boipiletso e le ntlha e sa ba hlokising botsitso. Ho sa le jwalo ha re khutlela provinseng ya Gauteng, e mong wa baqosuwa nyeweng ya Senzo Meyiwa Mozi Sibia o fatilwe dipotso a le ka hare ho lebokoso la dipaki ka jeno. E se e le dilemo tse balwang ho tse 11 mokaptene wa Bafana a ne a bolawe ka ho thungwa. Sibia o tla boela lebokosong la dipaki hape hosane. Setreke sa ngaka modiri molema provinseng ya North West se re sehlopha sa basenyi ba meralo ya phepelo ya metsi se boetse se hlasetse moralo wa phepelo ya Leruhuche mane Zirast. Ho tla lewa sehlopha seo se ile sa thunya mosebeletsi wa sehlopha seo pele se senya lehutswa dithapo tsa motlakase. Ditlamorago tsa maiteko a foloditseng a khotoso mo modiralenosi wa masepala a neng a gobala mo go masisi. The guy wa press controller arnar wa surrender, then that's when ba mo fa gun shot mo le right thumb, then ba di follower ba mo krala ka country. By then ne ba re ba fetsa ka ena ba re ba molaya ba lekile ba mo thuntša mo pelong, then ba mo fa mamisa pelo be ba mo thuntša mo so bullet e ka mo khwe. Masepala wa Sedika wa ngaka modiri molema wa re segongwana seno sa disenyisi thulagantse sentle ebile se tlhometse go utlwala. Selo se ke selo se se rulagantsweng se re tshwenyang bogolo segolo ke gore ga batlela ntla ba tlile fa ka August ba tlega mabane ba ne ba tlala bobedi ba simolotse kwa dinokana mo malobeng fa o tswa mo dinokana ba tsena ka moseu mo moseu ba tsena ka ntsweletsoku ba mokgola. Gape masepala wa re go nile ditlhaselo tsa mofuta ono kwa metseng e gaufi e akaretsang dinokana. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Zirast. Kaoleleng re fumana hore masepala o moholo wa Johannesburg o boetse o qheletse ka thoko ditlaleo tsa hore dibilione tse 4 tsa direnta di nyametse accountong ya lekala la yona la metsi. Re atela pele, Afrika Borwa e itukisetsa ho amohela baetapele ba lefatshe ka bophara sebokeng sa dinaha tsa G20 se tla ba kgwedi e tlang. Dihwai tse thuthuang tsa province ya Limpopo di entse kgoeletso ya hore baetapele lefatsheng ba behe ka sehlohlolong tshehetso ya dihwai. Molemi potlana Jerry Sefoloshe o simolotse go lema mo lefatsheng la gagwe a lebile go lwantsha tlala. Kwa polaseng Sefoloshe o tsweletsa merogo e e farologaneng o lebagane ke dikgwetlho di le mmalwa jaaka tlhokego ya matlole a go tswa kwa babeeletsing.
o rotloetsa baeteledipele ba dinaga tsa G20 go sekaseka dikakanyo ka maiteko a go neela tshegetso go balemi potlana. Ba swantse gore kwa World Summit kra kwa G20 ba be agriculture kwa pele, mafase a Africa be le dijo pele, ga dilo tšentšitše tša dintwa tše di diragang ka mo nageng kwa Senwa Barwana, molemi wa ditapole Andries Masoga a re temothuo e santse e tlhoka tshegetso e e lekaneng. Polasa ya gagwe e amilwe ke serame se se bidiwang Black Frost, mme o latlhegetswe ke dimilione tsa diranta. Go ta bona ka mo nang ya borana South Africa berere ba ska felela kwa dinastropong ka baka la gore a ba be le matla a go thusa he ba palela gore before matšatši a summit se thoma ba di walk about ba ya kwa balemi. Borra saense baeteledipele ba dinaga tsa G20 le borra molao ba tlile go sekaseka mefuta e e farologaneng go tlhabolola seemo sa ikonomi go lebilwe temothuo kwa kopanong ya G20 kwa Johannesburg. Ke Katlagonyoni wa dikgang tsa SABC Groblersdal. Mui projeke ya kago ya tsela ya diranta tse dimilione tse 274 tsa diranta e pakeng tsa Makhwate le Tlokolan province ya Free State kginwe ka lebaka la go hloleha ga kontraka go fihlela dipelo tsa kontraka. Projeke ena e sile ba aiba Makhwate ba halefile ka ha ba dumela hore ba qhiletswe ka thoko. Pani e thontsweng ka tshito bakeng sa projeke ena e qadile mosebetsi ka Phupu. Mmila o bolelele ba dikilometara tse 33 o sebediswang ke dihwai ho tsamaisa dihlahiswa o hlaloswa e le toro e nyarosang. Baahi ha ba thaba, ba boetse ba batla hore ba nang le tsebo ka tse hlokahalang ba kenyelletswe projekeng ena. Ntho engwe le engwe e ntse e tsala ka project ene re bona mona ya tsela e between Tlokolan and Makhwate ko re sa the main contractor appointuweng a fihlileng a tla tlo sebetsa ka ro motse wa borona ha ana sebedisano mmoho le rona re le setjhaba sa Moemane, because I remember so hona le nako ile reng Moemane Makhwate Business Development Forum e la leka hore e kopane le yena e dule fatshe le yena ba shebisane tse ding tsa dintlha hobane ne re utlwile hore le di metšhini ya tlo e sebedisa o a shotelwa hore re bona hore na re mo kopana le yena jwang tseleng. Yena o decide hore instead ya hore a kopane le Moemane Business Development Forum kapa a kopane le community ya Moemane kapa a kopane le tsona di subcontractor, ke decide a company a tswa a lo di outsource within the neighboring towns, whereas le rona bana ba Moemane re dutse re lapile a rena mosebetsi, unemployment e hodimo, botsotsi bo hodimo, the drug abuse e hodimo e lo ka baka la hore ha rena mesebetsi. Mmuso wa province o re dihwai le diforamo tsa kgwebo ha e sale di tletleba ka projeke ena. Ya tsela ena ya R708 ya Tlokolan le Makhwate re ne re tlameha jalo ka mmuso gore re kenelle dipakeng hobane lefapha lena le lekile hore le kopane le ra contract empa ke nkile qeto ha e bo hopolantle ha ne ke addressa batho ba Free State mane ka sopa hore ha re sa hlola re react re tlo tshwanela react pele re bona mathata be se re kene sentse re bona mathata mo project manager report re fileng yona ke report e batlang e lla tabeng tsa 709 jale pele re bona mathata pele batho ba ne malamo pele it's a rainy season now tse re leng ho tsona dipula di atla pele tsela eo e senya ho feta mo elente re kenela ga lefapha re bone more bokgoni ha boyo ho ra kontraka mme re ra kontraka ga lebo. Morao tjena dihwai di ile tsa ipelaetsa tsa kwala mmila ona o mobe ele di ne di kopa hore mosebetsi o phethelwe. Mmila ona wa R708 o reretse ho phethelwa nakong ya dikgwedi tse 24. Ha o so hlake hore na ra kontraka e motjha o tla qala neng. Jwala re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala hore nya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo le tsona di ya sebetsa hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent ya sebetsa hantle ka ha e newe ba ka $66 barrel. Sena se tla nakong ena eo ho lebeletswe mo president wa America Donald Trump a kopanelwa mphato wa hae wa China e leng Xi Jinping.
Kgaso ena ya ditaba tsa Sesotho e fela mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena le fumutangwa la latela ka bolipi ke utaba Sirisa ngwana monna ke a leboa papuima dume ho tsa bolipi la tsetsa re shebile ona ka haro ka pa le boatla jela ka haro ka papuima le ka haro ka pa tšhabela ha pula tsebeletse ntla fela re hantse tso shebile e boa le ho le sentse ke akaretse ka mafikeng ho tla jela ka haro tekong pula e tletledi tse matla hona ha isale pula tse matla di tlana bela ho kana ka haro na ha di akaretsa hona ka haro mafikeng boholo ba Gauteng Petrolsona mle di hutla jela hona ka hare ho Freestata sentse ke sa hona ka Pintone e tlebele fela pula tse hlakileng ka thoko ho mabopo le ka haro na ha o sontso bona fela mo isa eng ka ba bira bolipi ba tse tlhokomisa hore simba ka jeno ha shebile hona ka polokwana tla jela ka Petrolsona mlodi di hutla jo utla fitla hona ka tekong tla hlone pula tsena tsa ha isale tsa akgang ka hare mahadima a kotsi le ho sana tlhokomediso go ho rantse tse re shebile hona ka lebole hole ho tla hlofoke moya o tsa kilometers o ma o ka hora hla e chema fikeng ho tla jela ka Petrolsona mlodi le tule tsa ikgethileng ka hare Freestata pula tla betse tse matla hana a isale tsa akga mahadima a kotsi ka hare ha e re sentse re shebile hona di grateng ho tlhokomele hore ka hare Gauteng tla hlo phole fela hamna jana ka mafatsane fela a itseleng a radingwa a tsa Pretoria tsona mlodi tla jela ka Johannesburg di gati tla re tafela go mashome a mabedi a mtse e seletseng ka fela polokwane go tla jela ka mesina le teng o tla hlo iphole fela o saeng kae ile mafatsane fela a itseleng a diduma ha sentse re shebile ka lephalele o tla jela ka Thaba Zimbik setsex sala bale ka gona ka hare ho bila di gati di re tafela go mashome a mabedi a mtse e seletseng mashishing o tla jela ka Carolina o tla hlo futhumala sentse re shebile hona ka hare emelo di gati di re tafela ho leshome le mtse e robeng ka fela Standard Tone le hona ka hare sekunda le teng o hlokomela re tla hlo fela ho itikanetseng di gati di re tafela ho mashome a mabedi amtse itseletseng Fryhead ho theosa tla fila ka hare ho Lundi le hona ka research bay ho tla tlo tsetsa fela hitikanetseng di grate di rita ho mashome a mabedi amtse itseletseng ka fela ha le Kokostad teng e tla ka le fela ho le shome ho fitla ho mashome a mabedi amtse itseletseng ha re shebile ka Maletswai ho tla jela hona ka hare Komane le teng o tla tlo tsetsa fela ka di grate tse rita fela ho mashome a mabedi amtse itseletseng maru ile mona le maneng kabega e ka le fela ho lorobong ho fitla ho mashome a mabedi amtse immedi ka fela re shebile ka Frenet le hona ka rula mo le teng o hlokomela hore tla tsetsa fela he itikanetseng re shebile ka Linksburg o tla jela ka Buffelshoek le teng tla tsetsa fela ho itikanetsa re shebile hona ka Riversdale e tla tle fela ho le shome ho fitla ho mashome a mabedi a mtse e tseletseng ka fela ka pa le bo teng tla tsetsa la rita re gradi re tla fela ho mashome a mabedi a mtse e merara ka fela tsentse re shebile hona ka Calvinia le hona ka Sutherland le teng tla tsetsa hona ha isale ha Freestata ka mafatsane fela a itseleng a duma o tla tsetsa hona ha isale ka hona di ka vele koma tsentse re shebile belana ka Robotaville le teng tla tsetsa le tamola kharipe le teng o hlokomela re tla tsetsa hona ha isale shebile ka Northwest mafikeng o tsetsa shebile ka Vryburg o tla jela ka Tosca le hona ka Rotang o tla tsetsa hona ha isale ba buitse ba dipidakalo ai be ai tsokotsa